Una vhathu vanzhi vhana vanzhi vha khou humbula uri arali vha tshi dzhia tshelede vha tshi rengela musadzi zwiambaro, zwiḽiwa, ndi ku shumisa tshelede nga nḓila i nga si yone. A thi ḓivhi uri vhari ndi waste, ndi mini arali vha tshi rengela musadzi zwithu zwinzhi ngo arali vha tshi spoila musadzi. Vhathu vha khou zwi vhudza uri ndi waste arali vha tshi spoila musadzi vha tshi mu rengela zwiḽiwa, zwiambaro zwavhuḓi. But anti waste. Lot of men they think maybe when you take money, once you take money buying food, clothes, different clothes to spoil your wife, it's waste. It's like a sin. I don't know why. Varume vakawanda vanofunga kuti kana ukatora mari uchitengera mukadzi zvinhu zvakawanda uchingomuspoila hembe chimucheneza isini, isono, chivi. Ameno atizivi uri ndi why vakuhumbulira zvithu zvoraro. Vakudziva uri sometimes people they think maybe you waste when you spoil your wife. Akumana tisadaro akumana. Amadodha maninzi acabanga ukuthi if uthenga ukudla uthengele umfazi impahla womuspoila bacabanga ukuthi ukudlalisa imali. I don't know why. It's not a sin ukuthengela umfazi. I just speak louder and I use different language so that everyone must hear, everyone must open eyes. Ucabange kahle. Amadoda akusudlalisa imali if uspoil umfazi. Akusudlalisa imali if uthengela umfazi wakho into zininzi, impahla umspoila, into yonke into ayifunayo as long imali ikona mzame mnike umfazi. Inyanga yabafazi lesingena ku February, inyanga yabafazi. So babanuna bakudala va byela swaku loko ni xavela wasati timpahla, tihlangu, swakudya, no waste mali ya mina. No, it's not a waste. A waste mali. Xava swakudya, xavela wasati swakudya, swiambaro, hinkwaswo. Loko mali kona, xava madoda. Ni nga ncisha vafazi, ni nga ncisha.